Yes, katujye twifuriza kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano politiki na diplomasi turi ku gicamunsi rero cyo ku itariki rwose nyamuneka 24 z'ukwa cyenda 2024 birumvikana rero twamaze kuba rwose twitereka kugira ngo twinjire mu makuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi tubabwire uko situation ihagaze ku butaka bw'i Burundi nubwo ibintu byamaze kuba ihindura isura mbere na mbere rero turaza gutangira dusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye ni abantu b'agaciro bari mu gihugu cy'u Rwanda bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, Zimbabwe, Uganda abibereye ku mugabane w'Uburayi, United Kingdom, Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa tubaye ikaze tubikuye ku mutima byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho tuva imuzi n'imuzingo muri rusange havutse imvururu hagati y'abasirikare ba FARDC na byo byatumye habaho kurasana amasasu menshi atangira kumvikana y'imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini mu nkengero za Mukele ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye guhera muri ayo masaha kugera mu masaha ya mu gitondo. Ubuhamya rero ugira buti twumvishije imbunda ziremereye ndetse n'intoya by'umwihariko ariko n'abasirikare ba FARDC basubiranagamo bapfa ibyo by'uyu musirikare wamaze kuba araswa mu buryo bwihuse cyane. Ikindi mugomba kumenya rero by'umwihariko ni uko SADC murabizi ko yari yaje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bidasanzwe byo kugarura amahoro n'umutekano. Kuvuga ngo igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF gikomeje ibikorwa byo gucunga ibikoresho byabo n'abandi basirikare bari baroherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'ikinyamakuru gikorera muri Afurika y'Epfo. Byamenyekanye yuko rero ku itariki ya 14 Nzeri 2025 indege yo mu bwoko bwa Boeing 237 na akanyerezo 76 SANDF zakoresheje mu butumwa bwo gutwara ibikoresho ndetse mu bice bya za Lubumbashi, Kinshasa bakabijyana by'umwihariko biturutse Pretoria ndetse no muri Afurika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo rero ugucunga abasirikare baje mu butumwa hagati bwa SANDF bahanganye muri inyeshyamba za M23 by'umwihariko abenshi batangiye kugaragaza ko abasirikare babo bashobora kuza kubakora ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibikoresho byose byinjiyeho n'abasirikare. Umwanzuro rero wo gukura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wafashwe muri Werurwe uyu mwaka. Ni mu gihe kandi ibikorwa byo kuzicyura byatangiye mu nzira by'umwihariko byatangiye mu nzira muri za Gicurasi ngira ngo murabizi yuko umubare mwinshi w'ingabo za SANDF za South Africa zavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye ari nyinshi kabisa. Ahitwa Nzibira rero ngibyo ibyo igisirikare cya M23 cyakoreye Wazalendo, FDLR ndetse n'Abarundi ubu tuvugana rwose nyamara niba abanyadushoka nyamuneka bakomeje kugenda bakora ibitendo. Nzibira rwose hazaba runga hitwa za Mwenga ibintu byari bicika ngira ngo ndi kuzibona ndabona n'imbunda zafashwe AK47 ebyiri hakaza imbunda mu bwoko bwa PKM machine gun ndetse n'indi mbunda ntazi ubwoko bwayo. Ezo nizo zafatiye muri biriya bice gusa hari n'ibindi byinshi baba batagaragaje nyamuneka mutazajya mugira ngo ziriya zonyine zafashwe. Twirukanse cyane rero by'umwihariko reka mpite nkomeza no mu yandi makuru by'umwihariko mabwire yuko turebe hano haravugwa iki mbanze mpite nkomoza kuri ibintu bya Kisekedi by'uruzinduko rwe narwo umenye icyo rwari ruhatse nyamuneka kuko ni byinshi hano biba bikomeje kugenda bivugwa binatangazwa. Nyuma turanahita tunerekera ku kibuga cy'imirwano turebe uko situation ihagaze kugeza magingo aya kuko imirwano yo n'ubundi iracyakomeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ku mpande zombi. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uheruka kugira uruzinduko i Pretoria muri Afurika y'Epfo, amakuru avuga ko yari yahuriyeyo na mugenzi we Joseph Kabila yasimbuye ku buyobozi birangira rero ku busabe bwa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa
nk'uko amakuru abivuga. Tshisekedi yakiriwe na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa anamusaba kwegeranya abo yita abanzi bakaganira ku rwego rwo gushyira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda kandi niyo ivugwa nk'impamvu nyamukuru yatumye urukiko rwa gisirikare Kinshasa rusubika gusoma urubanza rwa Joseph Kabila mu mpera za kiriya cyumweru. Urugendo rwa Tshisekedi kandi muri Afurika y'Epfo rwateje impuhwa nyinshi birenze ibisobanuro byatanzwe ku ruzinduko rwafatwaga nk'urusanzwe rwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Umwe mu bari bari hafi ya Perezida Tshisekedi rero ariko ntabwo yifuje ko amazina ye atangazwa. Yavuze ko rwose umukuru w'igihugu cyabo yahaboneye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse yahabonaniye na Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero umuhuro wabo na Tshisekedi na Joseph Kabila wabaye uw'ibanga rikomeye, kandi ahamya ko wateguwe na perezida. Imyigaragambyo cyahindutse intambara irimo amasasu menshi y'imbunda azemereye ndetse n'intoya. Abaturage rero muri Uvira bangi bazindukira mu myigaragambyo, barimo bararasana bikomeye n'ingabo za leta ya Kongo, bavuga bati uwitwa Kasita Olivier nyamuneka ntitumukeneye. Ubu noneho tuvugana bamaze kugera naho aherereye, bamaze kumuzenguruka mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuri uyu wa kabiri rero imyigaragambyo yari yateguwe na Wazalendo kuba yakomeza mu bice bigiye bitandukanye, yagiye rwose igera ahantu ugasanga imyigaragambyo yatatse igisirikare cya leta. Igisirikare cya leta rero cyamaze guhabwa itegeko nacyo kigahita kirasa. Naje mbabwire abapfuye muri iki gitondo cyangwa se abitabye Imana. Iyi myigaragambyo rero yari yanagize gutya rwose mu bice byose by'umujyi wa Uvira. Wazalendo zashyizemo imbaraga bavuga bati mwatake. Abaturage rero batangiye kwigaragambya bisa nkaho ari amahoro, n'ubundi nkuko ku munsi w'ejo byari byakomeje. Cyakora nyuma bihita bihinduka, bamwe bari batangiye kubona ko iyi myigaragambyo ishobora guturikamo ikintu kibi cyane, bitewe rero no guhangana ku ruhande rwa FARDC kuko ku munsi w'ejo byagenze abagera kuri 5 bakaraswa. Ubundi byaje kurangira FARDC rwose ishyigikiye uwitwa General Kasita Olivier wagenwe na Perezida Tshisekedi Chilombo ngo abe umuyobozi wungirije wa regiyo ya 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Na Wazalendo batamushaka, biza kurangira bavuga yuko rwose ngagomba kwagoma kubi n'ubwiza. Hari hashize rero icyumweru Uvira rwose itarangwamo agahenge, abaturage rwose batajya mu mirimo uko bisanzwe kubera imyigaragambyo. Ibiganiro rero byahuje Wazalendo n'ubuyobozi mu mpera z'icyumweru gishize byarangiye ntacyo bizeho. Wazalendo zishaka General Kasita ngo General Kasita ngo kuko ari umunyarwanda, umunyamulenge, ndetse ngo ni umwe mu batanze Bukavu n'umujyi wa Goma. Amashusho rero akomeje gukwirakwizwa nkoranyambaga n'ubundi agaragaza uko situation ihagaze, by'umwihariko muri ibi bice. Ubuyobozi bw'ingabo bavuga ko rwose ngo uburimo burakora buri kimwe cyose kugira ngo uwitwa Kasita agume muri uyu mujyi, ariko rwose ngo abantu bagera ku 9 ku munsi w'ejo barapfuye, ariko ubu tuvugana ngo hapfuye abagera kuri 12. By'umwihariko rero baravuga yuko ngo uwitwa Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligani, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri operation Sokora ya 2 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo mu itangazo yasohoye ngo yavuze yuko rwose ngo abakomeretse barimo n'abasirikare 4 ndetse n'abasivili 5. ariko isiko bimeze kuko ahakomeretse benshi hapfa benshi. Andi makuru rero avuga yuko abapfiriye muri iriya myigaragambyo barenga imibare igera muri 20 mu minsi 2 imaze itangiye gukara. Ubwo ni guhera ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu munsi. Ku rundi ruhande kandi umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo General Jean-Jacques Belusi Sadiki
ucyemerwa na leta ya Kinshasa, avuga ko rwose ngo perezida Tshisekedi ari we ibi byose wabikoze, rero ubwo abazalendo bagomba gutuza, kandi nanone akavuga ko abanyamulenge ngo bari mu bikorwa byo kwamaganwa hano mu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ngo bakanahohoterwa kubera uwitwa General Kasita. Yanavuze ko kandi abanyamulenge babujijwe kuvoma ndetse no haha. Yasabye perezida Felix Tshisekedi rero n'abandi babireba gukemura icyo kibazo mu maguru mashya, kuko ishobora guteza ibibazo bikomeye. Perezida avuga ko ibi bimaze gufata indi ntera, impamvu rwose ngo kaba ari intare zasarambwe nazo zirimo zitegura kugaba igitero gikomeye muri uno mujyi wa Uvira kugira ngo hafatwe. Ntabwo rero ingabo za leta ya Kongo zaburijemo imyigaragambyo, n'ubu biracyakomeje bitewe n'ubutegetsi bwa Uvira bwamaze kuba bushyirwaho itangazo rya province. Ndi kuribona kabisa. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibi tukibivamo tugaruke gato nanone mu mujyi wa Uvira, urujya n'uruza, nyamuneka urujya n'uruza rw'abasoda ni benshi. Urujya n'uruza rw'abasoda ni benshi rwose. Nahoze ngenda nkurikirana mbona urujya n'uruza rw'abasirikare b'abazalendo barimo ni benshi. Uko abazalendo barimo benshi rero mu mujyi wa Uvira, nako nyamuneka barimo barakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Niko rwose barimo baragenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kugezaho rwose barimo barasahura ndetse baganahitana abaturage bamwe na bamwe mu gihe bagerageje kuvuga ati nyamara muratubaza iki, kugira ngo mu gihe bagerageje kuvuga ati mwidusahura nyamuneka, ugasanga bagiriwe nabi ku rwego ruri hejuru. Ubwo rero rwose icyitwa intare ziracyafite akazi katoroshye, by'umwihariko byo guhangana kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke muri rusange. Nubwo ibi biri kuba rero, ni nako by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye rwose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Uvira, intare zasarambwe zamaze guhabwa amabwiriza adasanzwe yo kugira ngo rwose uyu mujyi wa Uvira be wafatwa. Abasirikare b'izasarambwe rero bari hano za Runingo bamaze kuba tayari, nyamuneka bariteguye mu buryo navuga ko budasanzwe. Bariteguye rwose isaha ku isaha. Mu gihe itegeko ryatangwa rwose dushobora kubona ibintu bihinduye isura mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ngo mu mujyi wa Uvira nanone ngo bishobora kuza guhindura ibindi, bishobora kuza kuba ibindi ngo kuko Tshisekedi yategujwe bishoboka yuko uyu mujyi wa Uvira ugiye gufatwa. Ubwo ibintu bimaze gutangazwa mu kanya gato witwa General Sultani Makenga Emmanuel, avuga yuko byibura rwose ibice bigera kuri 3 bigiye kwigarurirwa mu buryo navuga ko bwihuse. No mugaba w'ingabo cyangwa se umukuru w'ingabo by'umwihariko za M23 mwita General Sultani Makenga Emmanuel, wamaze kuvuga yuko ibice bya za Kalima ahitwa Kindu ndetse na Kisangani ibice bigomba kuvamo, ndetse ngo bikavamo mu gihe cyavuba. Birumvikana yuko rero icyitwa intare zasarambwe zo zimo zategura intambara kandi idasanzwe. Uyu ni generali rero rwose wabigaragaje akanaca n'amarenga nyuma yuko rwose ngo bari barangije inama cyangwa se amahugurwa yaramaze igihe kitari gito. By'umwihariko avuga yuko rero intara ya Kisangani hariya mu ntara ya Copo rwose n'ahitwa Kindu mu ntara ya Miniyema, ndetse katurebe n'ahitwa Kalemi mu ntara ya Tanganyika, aho hose iyo miji igomba kuvamo. General Sultani Makenga rero yabwiye abayoboke bari baraho yuko batekereza ko intare zasarambwe zizahagarara kandi nta gahunda zifite yo guhagarara, ahubwo bazakomeza barwane. Yunzemo ati rero turashaka amahoro, twarwaniye amahoro, ariko amahoro ntabwo azapfa kuboneka tutayarwaniye. Ati twarwaniye amahoro, dukeneye amahoro. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara, tugaruke gato kuri uyu mugabo ngo ni General Kasita Olivier. Nyamuneka uyu mugabo ngo ni General Kasita Olivier, navuga ko kugeza amagingo ajya ibye n'ubundi
gikomeje kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba, kuko amakuru namaze kwakira nuko ngo uyu mugabo ngo ni Kasita, nyamuneka ngo igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare ubu tuvugana kimurinze, cyo gisirikare rwose ubu tuvugana kimurinze, kirimo kiragenda kimukontorora. Ubwo rero rwose ngo isaha ku isaha ngo hari ubwoba buhari kuko iki gisirikare n'ubundi kimurinze gishobora rwose kuza kugira gutya kikaba cyanamuhitana cyangwa se kikabishyira kuri guverinoma n'ubundi ya leta ya Kongo, by'umwihariko kikaba cyamugira nabi. Gusa n'ubundi mu makuru ndimo ndagenda nakira nuko uko byagenda kose ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho atariho ivumbi ubu tuvugana, nyamuneka ubu tuvugana munyemere babwire yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Impamvu mabwira rero ngo ibintu byamaze kuba bihindura isura mu bice bigiye bitandukanye nuko by'umwihariko amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana ahitwa za Kavimvira, yamaze gutuma rwose ibintu bihindura isura, yamaze gutuma rwose icyitwa FARDC nyamuneka gicanganyikirwa. Bamwe muri bo bakaba batangiye gukomeza kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka gikomeje kugenda gigaragaramo impunzi nyinshi zirimo zaturuka muri ibice bya za Kavimvira. Ibi rero by'umwihariko bibaye nyuma y'uko rwose intare zasarambwe zakomeje kugenda, by'umwihariko bivugwa ko nazo zaba zinjiye muri uno mujyi wa Uvira, by'umwihariko zigana hano za Kavimvira, ariko hazana indoho zikaba zikomeje n'ubundi kuharasina, by'umwihariko n'ubundi n'ingabo za Kisekedi. Ubwo rero rwose nyamuneka birumvikana yuko ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bihindura isura, biba bibi cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana ahitwa Runingo, ni Runingo, nyamuneka munyemerere mbabwire yuko rwose aha Runingo ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura, kuko ubu tuvugana rwose ni ibice navuga yuko byamaze kuba bigaragaramo by'umwihariko amatware aremereye cyane ya intare zasarambwe, ndetse nako icyitwa ibikoresho biri hano muri ibi bice bikomeje kugenda bitungwa. Ibikoresho rwose nyamuneka nahoze mbireba hano, mbona ni ibikoresho byinshi biri buteze ikibazo kuri front line cyangwa se ku mirongo imbere y'urugamba. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ni byinshi cyane no bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa n'amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nko umunyemere mbabwire yuko rwose mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byano muri Uvira, ibintu byamaze kubanaho bihindura isura ahitwa za Songo, naho amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye. Aya masasu rero turi bunakurikiranye tukamenya ese n'ayiki bimeze bite. Navuga ko rwose ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Amasasu menshi rero akaba arimo arumvikana muri ibi bice, ndetse akaba yanamaze gutuma abaturage benshi bakuramo akabo akarenze, bakaba barimo bagenda bahunga mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngo ni ukuvuga ngo rero uva ahitwa za Kisoro werekeza ahitwa za Mirimba, ahazwi neza rwose nko ku birindo bikomeye bya FDLR mayiti za mbere rwose ngo niho zari ziri. Iki gitero rero ngo cyaje gikurikiranye n'ikindi ngo cyari gikabwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ngo ibindi byo bikaba byagiye byerekeza ahitwa za Mikenke mu bice bitandukanye, harimo n'ibyagabwe ahitwa za Bilombili, ariko byose ngo byagiye birangira uyu mutwe twirwaneho ubisubije inyuma. Amakuru rero akavuga yuko ngo byibuza ngo uyu mutwe twirwaneho ngo wagize gutya rwose ngo ukarasa, by'umwihariko ngo abasirikare bajya ku 16 muri iyi mirwano yose yarangiza twirwaneho ikafatira n'intwaro nyinshi z'amoko agiye atandukanye, zimo izo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa machine gun, ndetse n'izindi ntwaro za 60mm vomoderi zose zabashijwe kuba zifatirwa hano. Nari nava muri Kivu y'Amajyepfo
cyangwa se nkiri muri ibice n'ubundi by'iminembwe, reka mbibwire yuko rwose nyamuneka imodoka nyinshi z'abarundi zo mu bwoko bwa Tata arizo ziri kuzamukana rwose Mayiti, akaba ari Mayiti rero rwose ngo zirimo zirava muri ibice by'iminembwe, by'umwihariko zikerekeza mu gihugu cy'i Burundi kujya gushyingurwa, nubwo ngo abarundi batari kumenya bagenzi babo ese bashyinguwe bite, bimeze bite, n'ubundi ni leta iri guhita bishyingurira. Ubwo rero rwose birumvikana yuko abaturage nabo muri bya bice